tun tuma chuan Bollywood star kum no pangte a an Virginity hloh te mi chin na kan nei don ani Shilpa Shetty reality show Big Brother a Shilpa Shetty hian kum somni pahnia ni in avoi khatna tan ngai zong ani ti soya ko contestant na zo na an zo na hei hi Virginity I hloh tumani em antia Shilpa hi anui rangot kum sang zakwa songpo chho khan Shilpa le Akshay Kumar in ngai zon na hi khati hun la ya mi te hriat hlo tak ani report pakhata Akshay thian pa chuan Akshay le Shilpa bedroom ma an chetlat dan thuruk chu asai chuak asoi danin Shilpa hi atira ajak hle a zoi mungin thilkal chhopui adu te asoi Sunny Leon Puitling film changthin actress nita Sunny Leon hian a career chu Puitling film chanatangin atan chowa tuna chuan baby doll of Bollywood ti hiala ngai ani to Sunny Leon hian mipa kis masak ber chu kumsom pakhat ani lain ani thuasoi actress hian kumsom paruk ani in a Virginity a hlobok interview nei lain he thu ye soya an skula military canteen bulloka rol thar pakhat chuan chelawati thu asoya ama tilung oinan cold drinks te apethin ti asoi nikhat chu resort an kala hunhlim om tak an hmang hei hi a first experience chu ani anuin engwangin nge atlai ti zota anu hna chuan a thian nu pian cham wis turin akalti ashil Ranveer Singh hian anuna soishe anei lo wangin alar pha hle Ranveer hian kumsom pahni aniin a aya upalaka a Virginity a hlo thu tum khat chu alo soitowa tin Durex condom chu avoi khatna tan a mangti asoi Ranveer Singh hi mitlang tak mai ania hunrem chang sanga aton hriat nei te chu mi puite ma apungzar thin amana soidanin engkim mai chu bulatan ma vek skula chuan a thian te nu te chuan an fa te chu a khoi sol thin ti hialin an soi thin ane Ranbir Kapoor Jr hian sex abial nu ne na an man hasak ber chu kumsom pangami ni in ati Ranbir Kapoor hi playboy of Bollywood ti poa ko ane Coffee with Karan Soa abial nu hlui Deepika Padukone chuan film thu to nan mangin condoms chu apek hialin ka peyang ati he actor hi apa Rishi Kapoor ang thovin ale venienge Karan Johar Bollywood tan director larle hlotling berta jingami chu Karan Johar hi ania umsomni paruka upaniin a Virginity a hlo interview na Karan hian kuch hota hai film a direct na noya unreleased noin new year ka auma heta hian sex chu avoid khatna tan experience ti asoi vele ani